power sector chaukat-hananaba renewable energy smart metering transparent billing mathau tai haina governor na phongdokkiba wafam ngasi ngarang asi khoi gi sangai holda khoi manipur electricity regulatory commission gi ahanba mapok kumonga mari lenena governor na thamkiba wafam asi khoi gi power sector chaukat-hananaba gi damakta renewable energy smart metering transparent billing mathau tai haiba wafam ma aduga chief minister 𝐍𝐄𝐖𝐒 ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅꯒ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯀꯣꯛꯅꯣꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯂꯤꯔꯤꯟ ꯃꯁꯦ electricity ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯀꯣ ꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ electricity ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯇꯤꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯇꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯨꯗꯨꯅꯦꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯟꯂꯥꯏꯠ ꯁꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯟꯂꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯜꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯇꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯣꯔ ꯑꯇꯩ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯗꯤꯖꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯁꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯀꯟꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯆꯪꯗꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯇꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯑꯦꯕꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯁꯟꯂꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯑꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯗꯤꯖꯦꯜꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯚꯤ ꯐꯨꯋꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯁꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯑꯦꯕꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯟꯂꯥꯏꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯂꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯌꯨꯝ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯐꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯃꯤꯇꯔ ꯄꯥꯜꯂꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯁꯤ ꯄꯤꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯩꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯛꯄꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯩꯁꯤ ꯕꯂꯞ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯟꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 60 100 ꯑꯅ ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯊꯥꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯩ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯥꯏꯔꯝꯗꯕ ꯃꯩ ꯂꯥꯛ ꯀꯩꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 2005 probably ko saidagine manipur power transformation ama kanna lakriba smart meter power ko meter ko prepaid meter palak pa kolak pa kai dawa lak pa de power department se company onthorok pa kor pa kai dawa mayam singa se masidai da manipur gi power sector da leriba miyoi mayam sing manipur government gi asoba initiative laigiyena akoina madu haidaba yaroyeba ko laigi taugi mayam dedicate mayam taugiba the thing is question di maduda expect taugiba maduda expect taugiba di hoji hoji leriba manipur gi power company se ani ni dana ko amana koigi distribution ama amana kaino ama koigi transmission ama ani sigi leriba magi expenditure se masada gi laiba income sina masi maintain tawba ngamabra generate tawba ngamabra haiba question sineba laise adai matang du ne moino ojiksi tarif semba smart meter adu tawara tawba mayam hai myam sigi adubu hairiba area si kamaina manipur si hoji bauta problem lerisi governance yobu ngamdaba mai di dum yoba governance yobu ngamdaba mai di yoraga mai gi and dum utilize toba adu mai si na bagi magi SARS tax nung adu da khongpudi area khara ta khatang campaign tobo ko masi kamaina tobo de ke yam lu ri se politics ka hata mai le isi ko mai governance tu mai yodraga di
governance tu yaudragadi magi leiriba tarif khongatpa tax khongatpa ama khongpa yaroi ne adubu leba amane na ngasai mai pidabdi yadamina mai de dum pidori ne adana sai sideida karawai da no khoi political vacuum ama leiri se haiba se leiriba khoi leiriba lengak sing si mai thausilna mai keno thawong sina masu fazana madu akhoi look at the corner ko manipur gi sing amadi tam leiriba area khudimok se masi fazana yohalla kan sida magi regulations semagadi hairiba posidagi mai tangkhai mana solve taw ngamgane na idi khallebo adu moi khansu khana ramoni kamai tawdage na adu hojik leiba posidi smart meter pale adagi di prepaid meter pale khole hairiba sing asi moi confinement zone ama khakta da nebo area mem sing then adagi di maru oina akhoi government gi offices of mayamama adagi quarter mayamama si sinari paisa sina kamai regulate tawri paisa kamai tawri aya matam na ngawai akoina si smart meter lacting ama lacting ke dongi matam si da moi gi quarter da adagi di minister gi MLA gi quarter da adagi di ama gi office gi paisa thi da quarter mayamama jiu mayam sing do hojik na madu kamai na manage tawri ke high question sing ase masi yamna khoi gi yamna free and fair ko yam transparent over mong da hayo mayam sing se fazana regulate tor pataragadi mana ngasai gi lariba magi sate accounting gi business ki perspective ta gi di chummi yarne tawrone ba madam di khoi gi laiba pochi mai ja sukte yolaga di unit khoi gi unit ama puthok da sang yu paisa ja sukni darka leba unit sigi maman se jana unit asukte yolaga di paisa si akhoi da madu phangane na moi business ki mai ken hot khra bane ba adu hot khra kan huji mangak tana division ta da tawri se ji ta ga di mismanagement ne haibane adu masigi mismanagement se fazana laiba lenga pu biri ba mayam singa sina mai kara wai da na akhoi den khang ba expert mayam le mi da na ko magi business ki angle dagi power ki angle dagi laiba politics angle mayam adu mayam sinu khana ra kan da chouba ahong ba solution ama productragadi hai film sida lakta gadi company du mut pe film lakane namdi company amagi magi leri ba port myam sing si government na sum funding na kayam sang na pidori no pisa si adu tar hani du sa an film la adu na sigi poche masi poche tarakri ngai da masi kara wai de leba political vacuum sing asi kamai na masi fulfill to goda ge hai ba dainari ba magi relationship masai si de dai di meng chang ani nge tongan ba magi siga maile matam dugi equipment adu matam gi scientific khoi keno advancement mayama technological advancement mayam lakani laiba mayam singa do khoina throughout manipur se masi mafam duk and kona jaga khudi mosi na bangam dragadi haiba dugi wan thuk thoidokna leiroi hena it is maina masi criticism swain thamning ya hoi sir yama chumba wa pham ni ozan thambi gi boza thaga chori ozama thang dam lak choge